whātalo whātu lau whāwhonga le nei tū lau le aso, alo mai o nisine o tātou reporti mwhainu tū whātasia e lau Radio Samoa. O whalia nei I su e ngā whau a le RNZ Read Research. Le pau po le whaititi ai o le numero o lango mo le vang whaupawhai le National. Whamawina o se tūlanga upito I mawalalo lea tālua na vea Christopher Luxon ma li I Palemia. Ai o whailo le alu I lunga o le numero o lango mo le vang whaupawhai le leipa. Au lumana I ai whainga palo te tele le atunu. Ua whaalia I nei suenga e tusa ma le 2% le lango mo le leipa. Au paule National I le tusa I lea ma le 2%. Au whamawina I tūlanga I sa ililinga a whai a whaatino le palota I le teiminei. E le lava no foar whainga malo o lo iai nei e toi ofia to e tau ave le malo. Whamanino le au e mta upo nei whai numero lo a tangia ai tūlanga o popolenga le to tele o tangata lau tele. I le taunga tā o le soifuanga ua iai nei. O le tamao ainga ma le whaatinonga o ngā luenga le malo. Peitai o lo iai pēr le teimi e mawhai e o na suia whina ngā lo tangata I tūlanga o le palota. O lo fautua ina pēr tangata nu o Amaru ina ia whaasao le suavai. I le tau whaasoso ino le suavai tau mafa I le teimi nei. Ua tarasanga ina e pēr tangata o Amaru ina ia whaawau o na whaasao le suavai. Mō ni na yaso a whaawau ai pēr ngā luenga o le toi whaalelei o a whianga I vaenga o lo whaaputu ai suavai. Ino wa mae atu langa o lo longa te tele na a whia I le I tu malo. Whailo le laulau a whono o le tu malo o Waitaki, po le Waitaki District Council, o le watu e a mata o na lelei le whaangai o ingo no whanga e tong whiti ai vai, peitai, o lo mawalunga pēle mana onga, a o toi whaalelei ai paipa maisi anti nae ua whaalenga ina. Lo whautu e ina tangata lau tele ina ia tā whia le whaalo le vai I tonga la au, le fufulu ino tāwale maisi ngā luenga e tele ai le whaongai no suavai se ia toi le lei a totoa le sapalai o le suavai tau mafa. Whamanino foe le pūlenga nuu o le atu maupea nei tā pulaa se ia mautinoa ua mautu tūlanga o le suavai. Inisio talo o tau aveina nei le li o Dave le tele, le company o whaingoa ino o le NZ Maso, ma of mawhai ei nei o na whaawawina o na ngalulue le tolsfulima o tangata whai ngā luenga. Whamawina le whiangai o le company ma whaafitau li tau tupe, ma o ai lava I tūlanga o le whaamutai o ngā luenga mō le toa tele. A o tā ua e le tele o le whaamoemoenga ina ia toi whaaola lea pisinisi, whaamautu ngā luenga tangata whai ngā luenga, ma whaawau peo na ngā osia o ni oloa I tutono New Zealand. O le NZ Muscles o se company e nafa ma ngā osinga o loa e patino lea mō le soifua maloloina. I tala muli o lo moli mawina pea leo o mai o wha mai senga a o sa a whiawhinga mai tu e se eso le lalalangi I le tu malo ai o le li ta ua o a tau tifanga le whionga I a Sir Sam Neill ua maliu I le fitus fulvalu ai o na tau sanga. I talaanga o le nei tangata ua 50 nei tau sanga o lana tautua le laulangi o ata tifanga ma sa lawi loe le teilo ata au fiale Jurassic Park, The Piano, ma Hunt for the Wilder People. Ua whaamawina fo I le manatua ai e taitai o le atu nuu o paanga ese whaapea wo ma e mamae o le nei tangata ma walato whailo ai. O Sir Sam Neill o se tangata loto mawalalo maanga malu. Whaapea fo o se tangata ngalelei ma o le amana tua pea lana sao I lalangi o ata tifanga ua whesosoani ai e whaalawi loa New Zealand I le lalolangi atoa. Whailo le toa tele o tangata ua te le tautua lea tamali I ata tifanga ma o le avea lea ma se la mepa susulu motu pulanga talavou I le anga I ai I le lumanai a mese foi o whanau laulava o New Zealand nei. Na maliu Sir Sam Neill I to tono au se talia. O nisi na o tātou reporti o mwhaina tū whātasia la Radio Samoa mō lau whaafunga anga le nei tū la le aso whaafutai whaafunga mai tau whāsoifua.